Mbote ya mingi na bana nyonso ya ne Congo na mokili mobimba. Kowana ne Congo muna nzaya mvimba. A todo o povo angolano e bacongos, ao mundo inteiro onde estiver. Estou a pedir que haja um debate hoje. Farei um direito quando for 19 horas. Quando for 19 horas. Não, vamos fazer isso 18h30. Quando for 18h30, 19 horas, hora da Inglaterra, e talvez será 19h30 ou 20 horas, a hora dos outros países do mundo ou da Europa ou em África. Bandeko na ngai nazosenga bino tosala débat lelo, tosala direct, je ne dirais pas débat, mais toyoka opinion ya peuple angolais partout bozali mokili mobimba. Lelo nakozala en ligne na YouTube, to na Facebook, je vais voir à partir ya 18h30 heure na biso ya Angleterre, peut-être ekozala 19h30 heure ya pa pays mosusu européen. Boko koki kobenga ngai en direct pour ba question o boko tuna, donc ba question na bino se présenter d'abord, question na yo ko passer en direct. Boko benga ngai na numéro na biso ya ana ne Congo ezali 0044 740 40 22 327 na bandeli 00 44 740 40 22 327 00 447 40 40 22 3 27. Para eles que terá pergunta ou comentário para fazer, pode fazer nesse número, mas que não haja abuso ou insulto. A opinião, queremos ouvir a opinião do povo angolano, que seja bacongo, que seja angolano, do comportamento dos estrangeiros na nossa terra, que seja congolês, nigeriano, ganense, libanês, creole, os que não são angolanos, e também vamos ouvir a opinião de cada um, que vai identificar uma nacionalidade que está a fazer muito abuso em Angola. Queremos ouvir a opinião do povo angolano sobre comportamento dos estrangeiros em Angola. Je demande à tout peuple angolais, que vous soyez du nord ou sud, que vous soyez qui Congo ou d'autres tribus angolaises, que nous aurons, je ne dirais pas un débat, mais nous aimerons entendre vos opinions sur les étrangers en Angola, les comportements des étrangers en Angola. Donc, vous pouvez nous appeler en direct sur 0044 740 40 22 327 00. Bon, ceux qui se trouvent au Royaume-Uni peuvent appeler à 0740 40 22 327. We're having a live today. We are asking to every Angolan, regardless of your tribe, to be live today around 6 to 7 o'clock p.m. I'm talking about p.m. There's a live
we'd like to listen your opinions regarding foreigners living in Angola. So this is also a question to our children born here to give the opinion. So you can phone on 074040 22 3 no no sorry 07 4040 22 327. Yes, 0740 40 22 327. Yeah. So I know you talk to your parents, you sometimes debate, discuss about where they're from, people's behavior. So you can also be part of this because we're having live. You can phone on this number given to you, and then we see what could be done. We listen to your opinion, and people will also give their opinions, and we'll be able to respond to your questions. So from there, we can figure out what should be done, what the leaders, our leaders, should do to avoid this or to stop what is going on in our countries. Because the country belongs to us. We are Angolans, so we have to decide what is good for our country, for our people, and for our lands. You have to remember there's election in 2 months' time in Angola. This month, August, I think 23rd or 24th, there's election in Angola. So we want to stop, and we're also going to discuss about music. Não esquece, vamos também falar dos cantores congolês aí cantarem em Angola. Quer dizer, queremos ouvir a vossa opinião. A opinião do povo angolano. Estão de acordo os cantores congoleses vão cantar em Angola. Nisso tu oyo, toringito yoga, opinião na bino, s'il vous plaît, Lelo oyo, de 18h30 à 19h, bocota na ligne, comme ça, tu vas débat na 19h exact. Bonne journée et bon dimanche à tous. Bye bye, itoyene Kongo panyeno. Ciao, ciao.